جناب نانوچیان رادیو دنگ گلدن باش گذارین هجری رو 16 طبقه 2025 شمیل بروکسل ساعت 10 لامده 11 منوچین دنوا روزه پیشکش بکندم دم آزادی ر براپوی پیروزبایی پنگا و 15 طبقه لولت و در ولت به جوش تن پیروز کردن پیروزبایی ولت جبو باجار دربسپی حسکه و گرکله که هاتن کردن لباجار دربسی تفکر جوانان به مشه جشن وجین پیروز کردن پشت مشه لسر نو جوانان میراو ایسو داخیان خان میراو ایسو هری داوی پیام مزنکرنا تکوشین دا اسلاف دا گریلاین آزادی کردستانی شاهی لحسکه لکامپا سرکانی پیکات پشت ریزگرتن هفسروکا مجلسا کامپ عبدالرزاق محمد لسر واته و گرینگی روژی آخوی جشن وجین لتوای گلان پیروز کرد و سوزا پاراسنا دستگفتیان شهیدان نو کرد پیشت آخافتن و پیامان شاهی حتی درنگی آشوه دوام کرد لباجار گرکله گجی یکیتیا روشنبیران لسر پنگا و 15 طبقه پانلک لدارخست بشتاران گوتن 15 طبقه دیروکا پاراستنه و برخویدان یا گل کرد و ویژینک نو دا دست فکرم شاهیا لدر وی ولی جی لهره مصر تارو عروس سیاحت ارگانیزه کرن پشت ریزگرتن آجبو جانگورین آزادی لسر ناوی گرسی آخافتن هات کرن و بحثا گرینگیا پنگا وکرن پشت آخافتنان هنرمند درکتن سردکه و هنر آخوا پیشکش کردن شاهی بگیردان گووند حتی درنگیا شوی دوام کرد لباکور کردستان جی 15 طبقه پیروز کردن لناوچه مردین کربورانه حتی درنگیا شوی فیشکین هوایی هاتن تکاندن جشن وجین لبنار قندیل جی به جوش هات پیروز کرم جشن وجین یا 15 طبقه لگوند سریده یا بنار قندیل به شایعه که هات پیروز کرن د پیروز باهی ده وینک مزن یری براپو شهیدان او فرماندار جشن وجین اگید ماسوم کورکماز هات بکرن دیسا قاد به وینه او آلان هاتی خملاندن د پیروز باهی ده گرسیتمی دروشمه بیش سروکاپو بی سروک جیان نابه برس کرن شاهی به دقیق ریزگرتنه دست بکر پشت جی پیامه که یا پیروزبایی هات خوندن و جشن وجین لری براپو هات پیروز کرد یکیتیا ازیدین سوریه مامزکی ببیر آنی یکیتیا ازیدین سوریه ببونی اصال بگره شهادتا مامزکی شنگالی داخویانی اکتا داخویانی جالی هفسرو که مالا ازیدیان اکاونتونا جزیره جلال حجی به هات خوندن داخویانی وحایه دیرو کپازه طباقی دمشا تیکوشنا کردان ده خودی رامزنه که تیبت 15 طبقه 2018 هنده مامزکی شنگالی هات شهید خستم دما کو جواکا ازده قربانی کوم کوجا شنگالی ببیر دانین دولت آترکا داگیر کر مامزکی شنگالی شهید خست داویا داخویانی ده پیاما گریدانا به شهیدان او مزین کرنا تیکوشین هاتایی لمخمورج 15 طبقه به جوش که مزن هات پیروز کردن دهل شهر لوارگیا پنابران آشیت رستم جودی مخمور جشن وجین به جوش و کلجانک مزن هات پیروز کردن شاهی لناوندا چاندا او هنرا مخموری به دقیق ریزگرتنه دست فکر پشت ریزگرتنه لسرواته و گرینگیا روژه هفسروکا مجلسا مخموری احمد شهباز آخری احمد شهباز دست فکر جشن وجین لری براپو شید و گل کرد پیروز کرو گود ام ایرو جشن وجین پیروز دکن جشن وجین یا 15 طبقه لهمبری ظلم و زورداری لسر گل کرد پیش کرد پشت گوتن اندجمن ین کود گوتن ما کرد خستنه بن بتونه ده دبن پیشنگتیا هول اگیت روژا 15 طبقه و روژا وجینا کرد ایدی جوی روژه اوشون دا کرد جبو هبون و ناسنامه خواه لسر اردنگاریا کردستانه دست به تیکوشینه کرم پرده آرش یا کل سرگلی کرد حاتیه را چاندن به وی روژه را حاتیه قطاندن وی براپو و شروانین خواه جزلما لسر کردان را گوتنه دی بس امهنه و امهر هبن او روژ بو همو کردین ولاد پاریس و کرده جهبون خواه یا کرد بونه هیز دکن او بو روناهیک پشتی آخافتنا وکرنه هنرمند خینوه راوین در کسر دکه او بسترانه خود جوش دا شاهی بگیردانا گوونده حتی درنگی شبه دوام کرد
Berdevkaden Parti Ayşegül Doğan'la Avaya Partiye civinek çepemeniyle darxız. Ayşegül Doğan peşi ile ser operasyonun dici şaredariya bajare mezina İstanbul'e axivi ve peyamda. Ev operasyonu dici iradeye gele em şermezar dikin. Hatta perskireka kur çareser nebe Türkiye Demokratik Nabe ujubu ve dve gavin birbiriyar ben avetin. Tekildari xebaten Komisyona Demokrasi Xuşkubrati ve hevgirtina milli ji evnirxandın hatkirin. Komisyonu dest bekari xoykir. Ev pir giringe. Bendewariye ke mezin acivake ji komisyonu heye. Bêguman ji bu komisyon bi rola xwe rabe hin tişt pêwîstin. Divê zemîneke qanûnî yê vê pêvajiyê hebe. Berdevkaden Parti diyar kir ku vê komisyon di civînên pêş de li derdorên cuda yên civakê guhdar bike û got divê mijarê de weke komisyon bi roleke girîng rabe. Ev gelek bi qîmet e. Ayşegül Doğan pajê bersiva pirsên rojnamavaran da li ser pirsa geşedanên li Bakur û Şatê Sûriyê ev bersiv da. Ji ber êrişên hêzên HTŞ carnan di navbera Qesedê û hêzên girêdayî hikûmeta demkî de şerder dikeve. Divê em tiştên li Sûriyê diqewimin rast bixwînin. Nêzîkatiya partiya me zelale. Dema li vir hewdanên çareserî tê pêşkêşkirin divê bi Kurdên li Rojavarê jî levkirineke dîrokî û mayînde çêbe. Destkeftiyên gelê Kurd ên li Sûriyê ji bo Tirkiye ne xeterê ye. Dikare veguhertineke firsendî bi dest bixe. Ayşegül Doğan işaret bi gefên Wezîrê Karên Derveyê Tirk Hakan Fidan jî kir û got hevserokê me Tuncer Bakırhan got bi qasî ez dizanim Hakan Fidan di kabîneya Sûriyê cih nagire. Zimanê bikartîne ne li gorî rihê pêvajiyê ye. Ji destpêka pêvajiyê heta niha gefan li rêveberiya Rojava dixwe. Em bank li dikin ku dev ji vê zimanê berde. Pêdivî bi zimanê çareserî û aramî heye. Platforma Kedu Demokrasi şiddeta çavuş pispor şermezar kir. Platforma Kedu Demokrasiya cöle merge çu serdana eteku li nexweşxaneyê cöle merge tê derman kirin. Malbata zarok parlamentera Dem Parti Öznur Bartın, rêveberên rêzgehên û navçeyên ên Dem Parti û DPP tevlî hevşaredarên geverê jî beşdarî serdanê bûn. Platformê pişre jî li ber pankarta şiddeta li dijî zarokan sûce nayê afûkirin li ber nexweşxaneyê daxuyanî da çepemeniyê. Hesteroka İHADê Sibel Çapraz daxuyanê xwend got ev êrişa li ser zarokeke piçûk hînce ta çi dibe bila bibe nayê qebûl kirin. Ev yek nîşaneya polîtikên zilim û kontrolê ye ku bi salan li herêmê dewam dike. Ev rewş di bîra kolektif de hesteke kür û tirs û bêewlehiyê dafirîne. Erka dewletê ev e ku her zarokek ji tundî jiyê biparêze. Li navçe henê ya Amedê şewat derket. Şewata li navçe henê dest pê kir heta deşta fîsê û duruyê yê licî belav bûye. Welatî bi derfetên xwe müdaxaleyê agir dikin lê ev müdaxale kêm dimîne. Gundî dixwaze helîkopterê dikin lê raydarên hincet digerin û amûrên agirkujiyê jî nadin wan. Lê gorî agahiyan helîkopter niha şandine Semsûrê li wir agirê ku derketiye ve dimirînin. Agirkujî jî li ciyê xwe hatiye sekinandin û naxabitin. Her wiha şaredariya bajarê mezin Amedê jî lê gorî derfetên xwe müdaxale dike lê dîsa jî müdaxale kêm dimîne. Şewat her diçe belav dibe. Dilutke Trump û Putin de ji bo Ukraynayê agirbest derneke. Duh serokê Amerîka Donald Trump û serokê Rûsyayê Vladimir Putin tekildarî şerê Ukraynayê ji bo agirbestek were pêkanîn li hev civiya. Civîn li eyaleta Alaskayê ya Amerîkayê hat li darxistin û bi qasî 3 satan dov kir. Piştî hevdîtinê her du serokan daxuyaniyek dan çepemeniye. Her du serokan balkşan ser pêşketinan lê nehat zanîn di kîjan mijaran de li hev kirine. Putin da xaftina xwe de dibêje dan û standinên me di atmosfereke avaker û rêzgirtinê de derbas bûye. Gelek berfireh û bisûd bû. Divê Ukrayna û Awropa ti astengiyan li pêşiyê aştiyê dernexinin. Putin dawiya xaftina xwe de got ku ev hêvî dike ku careke din li Moskowayê civîn çê bibe. Donald Trump jî got civîneke me ya gelekî berhemdar hebû. Li ser gelek xalan li hev hatin çêbû. Hejmareke gelekî kêm maye ku em li ser hev bikin.
Trump dazani ku em li ser xalên hatine diyarkirin negihîştine lihevkirinê. Lê derfeteke baş ji bo gihîştina lihevkirinê heye. Belê godan ji hemen û çeyên saet de pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.